ตำรวจในสกูตั้งไม่ Women's Day รวมไม่ Baptist Churches Council RBCC บังคับใส่ September จุดในจิกิวเขา RBCC Churches กับไว้ตรง Women's Society รอยแรงแล้วนะกระตวง Church กับ Women's Day of Prayer กับมุงตะไกกันเทกลสีไม่กันในตวงสนัยตวงลุ่มไม่ปุยสุนัขคริสต์เขามันกุยจังไกน่ะเจ้าเจนเขาได้เท่าตัวไม่ละเดินบังเขา Churches กับทุยรอย Speaker อจูรอยปรีราแล้วนะกติวแล้วกันเนี่ยImbu na mitong Women's Day le karyang nai na sport meet hai ni nai lau kane. Women's Day of Prayer tuang kalan tanduan kau Bible pa khiam mai lum mai tumai ladun bang kau Bible pari ra khiam mai khani luswan khiam mai tanduan ni nai lau kane. Long mai 4 Baptist Church Women Society roi ni Women's Day hai inthui na takai lau kan the. Lau thuan kolom mai gan kau Dr. R Nehemiah roi speaker so lau kane. Intu may puinun akani may punun right lu solo ko ne. Imbuna Women's Day le karyang nai na one day sport events hai Piluan Baptist Women Society right dola nai Piluan common ground kau takai lo kan the kamong kau tai pau aphang gwan mai ex ADC member right kamong bampi akhani pau nambi gang mai special contractor right chakuang bampi suna guang gajaw lo kan mi tuang sport event kau tai football akhani volleyball hai women goi right team padai pana pulup lo kan kumna volleyball kau David House re champion khani Moses House re runner up lalo kane khani football kau Gideon House re champion khani Joshua House re runner up lalo kane Nongba Kendra tuang MLA khani Hill Area Committee Chairman Dingang Longgang mai Kaupum dam kau Chief Minister N Biren Singh bang kau khana lag khat hai pat lau kan the Imbu na kamong kau tai dipu roi sa ka mai kyutho Kaupum area kau bam mai kathui roi bu pungu khani churuk dau hai khani min tha lau khang sa ka dei mi tong tan hai District Fishery Officer Lapsan gang mai Kawa Kaupum Area Village Authority Council rong mai lu phuam Kaupum Jalangrong Student Union Kaupum khani nam tong leaders goi guang kazaw lo kane mai goi roi Chief Minister tani thon ku mai lat chalau kane khani imbu na mi tong tan hai dam khau kha na imbu thau khang khani mai goi khang kadaw sa mai tilawe tunani sa kane phai khat chui na tasa tak mai jananeta irabot timik dala nai irabot celebration committee kumbi local council leng mai kamong harau thel khau takai kan the Irabot Celebration Committee roi Irabot meng khamun kalauna sakhong sulokane CPI Manipur State Council tuang Secretary Yel Thoiren Comrade Yel Sotin Komar CPI Bisnupur District Council member khani bye bye me azu roi guang gajaw lokane kamong khautai Irabot roi talau du mai ron ri lam khau lat chalau kane jananeta roi talau mai tai laisuina tangut dikho turani kamong khautai sakane Nithau amadi nithaugi atumba phamnai ba kayagi makhada praja sinoi koi miot kilei kaya tongna palaki ba dum nithaugi sasan gi makhada leramba Hai pai rani gadi letuang kagan akhat khau PA personal assistant chulo mai pau kinbo lung ka mai abon ka mai katingkum raksanai na kanai mai sai ko hoima khorai kandi panti nga lo kan the makamai kinbo lung ka mai hai BP stroke suna makan tongai tuna sai Makamai tai rok mai Naga Student Organization Manipur President Daisui gang mai khani Zenthui pan mai kanai roi soi sulauna RNSOM biakthuroi makamai kai khun mai kugwai jangsi naba mai khau kadam lan chamba me tuna sakane khani kamai roi Naga mai jat tuang ning tha sumai luan khau katu sumai tan talo mai khang ta ning tau na bampuni kapanti gai thang kandi me khang katpat na imbu na talo mai puwe tuna ni sakane kamai roi ning mai tap mai ka gwai tai hu duan gwangda na mai gwai roi ka phai kam soina tan bu thau khang ni nai the tuna sakane imbu na buan ka mai makamai tu mai hai Naga mai khang kai khut mai khang khani
society khang pai na man dai me khare kabumang pura wang pam kho chujak na jang thak me su kadi wo tuna sakane abuan ka mai kamai roi kandi panti pat lona tai kamai hai naga me khang khani jalengrong me khang man dai me khare tuna jalengrong united front roi lung hama mai indau kane kai khut me roi chunchi jang si na ba mai khau kadam lan chaba mai tuna sakane pau abuan ka mai kamai hai kapanti tingsang na kandi me khang kajati khang kalongning gut na tan palau mai khani bu na hu duan kho aniu thaudat mai nanun ku gai roi lai sui na tan bu ko hang ke nai tun ani sa kani imbu na aniu gwai tong leader abuan ka merena ta lo du me ka gwai tai niu panti nai san ning tau na chakhwang sunabam puni tun sai kangpokpi district bangko nai mai khonglong tu baptist church khang orden chu mai pastor kha kaw na ba me qualification roi orden akhani bth loi mai ni nai secular kho ba loi lo mai khani tingkum rek dai khroina rek churuk long kho bam mai ni nai rok mai jat su ni nai tuna sai bu tuang salary suna chingru na punguti puni napgum sangbai swang mai choi tingkum khang gas cylinder churuk dui mai akhani quarter insa ti puni tuna sai thaukup mai tani menai thai ND thiu mai convener to mobile number 7630839562 khau alam golon wetna sai tamru na suku tang mai RBCC tong women's day le kriang nai na kai mai baptist church women's society roi leng mai sport meet khani women's day of prayer dola nai le asai takai lo kan the kamung khau thai gan wang long gang mai khani pau haurai gang mai kanai roi kamung bampi khani sakhwang bampi suna kamung wang ka saw lo kan le kamong bampi roi puinun gwai ta thon ku lo mai khani ka tiu lo kane imbu na thauna nai na hu duan gwang na me khau kai khun akhani kai long sang thau dai thau me khau ko tu suna bam mai su kan diwo tu na ni salo kane kai mai women society president akhani women society to secretary kanai roi zaila mai bang khau sport meet akhani women's day of prayer hai ta kai kan to ngai sport meet khau tai kamong bampi roi sport meet chong phai zai thau lo na sport meet lan palo kane puinun gwai roi mas pass ni talo kane buna sport meet khautai riang jai akhia mai volleyball football khani high jump hai puinun khani 2 minun gwai ro kadam la ga jaw lo kane imbuna volleyball competition khau B team roi champion khani A team roi runner up la lo kane women's day of prayer lo thon kolom me duan khau assistant pastor kai mai baptist church obed gang mai speaker su lo kane women society roi lu swalo kane kalan tan duan kho bible pa khia mai bible pri ra khia mai cover competition khani talent show ni sulo kane akhiam adiam me khau zau pau ko mai nun ko gwai khang swan ni jan palo kane cham ngal lo the